Iche mwanya murethiri wa Meru TV rurerukiriro rwega ntarikini 12 mweri-ini jwa ĩtandatũ reke nkũgwate ũgeni akĩrĩ nteto chetu na njĩra inkinyaniru rĩakwa rĩtwa nĩ Kathure Wamburugu. Tukiambĩrĩria na nteto chetu nĩ gũtuĩka Minister wa Kĩgĩna John Mbadi muthenya jogoro na ugite budget ya mwaka 2026 na 2027 ugite ni budget kana ni kigina kianto ni kwithirwa ni kiambite kwithirwa ikithithirwa public participation kana kuigwa maoni ja akenya mbere gitare nkanirwa kiri parliament akiaria na ugite kigina giki kirenkaniri ugite thirikari niambite kujukia maoni kumania na akari kana akenya kumania na akinya itithia bikibiki na kinya baria abakurita magugi mwanya mwanya janthiguru ya Kenya akuigwa maoni jao mbere gitiramba kwethirwa gikirenkanirwa kana kwarirwa ndene ya mbunge nene rugo twambiria na ripoti jini Jeff Wagituma. Mr. Speaker, it is my honor and privilege to present to this august house and to the people of Kenya the budget statement for the financial year 2026-2027. I make this statement in fulfillment of the requirements of Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and Standing Order number 241 of the National Assembly. Mr. Speaker and honorable members, this is the first budget since the passing of the late Right Honorable His Excellency Raila Amolo Odinga, who is fondly remembered as a patriot and national hero, and who steadfastly championed economic justice, democracy, and equal opportunity for all Kenyans. Mr. Speaker, the Right Honorable Raila Amolo Odinga was a key partner to His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, in the broad-based arrangement. Mr. Speaker, this budget captures the ideals of the two great leaders, especially on the aspiration to transform our economy from its current status to a more developed nation status, a path to Canaan through Singapore. The extensive public participation throughout the budget process presents a solid basis and foundation for what is clearly the people's budget. Mr. Speaker, public participation is a constitutional imperative. In compliance with this requirement, I personally led extensive public engagements with Kenyans from across the country in the last 1 year. This was meant to get their views and inputs to the budget that I am presenting today. Mr. Speaker, the message from Kenyans across the country, from our rural villages to our bustling towns and cities, the ordinary Mwananchi is clear and consistent in their messaging. They have genuine expectations from the government. Kenyans want an economy that works for them, an economy where the cost of living is manageable, where opportunities for employment and businesses are expanding, and where the benefits of economic growth are shared widely across society. Mr. Speaker, Wananchi want to see a government that listens to their concerns and responds with policies that promote opportunity, fairness, and prosperity. They want to see a government that protects their livelihoods, a government that supports farmers and small businesses, empowers the youth and women, and ensures that public resources are used prudently and transparently. Above all, the people of Kenya want assurance that their hard-earned taxes will translate into tangible improvements in their daily lives. Mr. Speaker, the main feedback from all these engagements was that the government should reduce the overall cost of living by lowering the tax burden on essential commodities, tame wastage of public resources, and decisively deal with corruption. Mr. Speaker, among the concerns and anxieties raised by Kenyans is the fear of potential outbreaks of infectious diseases, including Ebola, given the reported cases in some countries within the region. And so, Mr. Speaker, I wish to underscore that while Kenya is currently free of any confirmed Ebola virus disease, the government has activated the National Ebola Incident Management System to coordinate surveillance and response. Already, enhanced screening is taking place at all the points of entry, especially the airports and border points. The government has, in the meantime, trained over 1,000 health workers and put together a reserve team of 241 experts in epidemiology,
laboratory services, and emergency response who remain on standby for rapid deployment. Ingira chenye gutwika kamishona wa kaunti ya Meru George Omolo no ritie ngwataniro gatigati ka maabitha bokariana itura irinjire moya korwa na wamba bwandethia akiaria na ugite magamba ja wakora nijo itite na mbere na kuinama kana kunyia onto aritie bobo nyuma ya mtumo okuru bwegoro kwithirwa kitotoro bwawe nonto bokuragwa ni akora baba vilivyo na hawa majangili, lakini ningependa kuhimiza jamii tuendelee kushirikiana kwa karibu kuhakikisha kwamba tumekomesha visa kama hivyo, ili watu wetu waendelee na maisha yao, waishi kwa amani wakitafutia riziki. Tumekuwa na visa chache, na katika hiyo hali ni kweli kwamba juzi kuna mzee mmoja tuko na habari aliuawa na hao wavamizi, na ni kweli pia kwamba kuna mifugo imewahi chukuliwa, lakini kwa kiwango kikubwa tumewahi kuzuia visa kadha wa kadha, na bado tunaendelea kusaka hawa na kutafuta namna ya kuokoa ama kutafuta hiyo mifugo imechukuliwa. So tunashirikiana na jamii, lakini ningependa kuhimiza tuwe na ushirikiano zaidi, haswa sisi tunaomba ikiwezekana tuwe tunapaswa habari mapema, ili kwa pamoja tushirikiane na kupambana na hiyo hali kama jamii moja. Hali ya usalama kwa kiwango kikubwa ninaweza sema ni sawa, isipokuwa hiyo sehemu yetu ya wafugaji ndio kidogo kuna changamoto, tunakubali, lakini tunafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba tumeshirikiana pamoja na jamii na washikadau wengine wakiwemo walinda usalama, ili tuhakikishe kwamba hiyo hali imedhibitiwa. Kurukina kukongene gutwika Basilio Mobarea bakuromba giti kia mubunge gishiko mbunge gia South Imenti kiri kithurano tuthengerete kia mwaka wa 2027 anoriti ya bunge kuigwa bakiamba gutegera kigina giki kiria kirathomero muthenya Jwegoro ni minister wa kigina John Badi akibaromba gutejaniria mantu jaria jomba kwithurwa jakinyiria mukenya tutega budget giti thotithwa oyorere last year ai tukwira ambunge betu batwathurire bonthe bete bategere budget bwega na basoke beje bathithie public opinions antu bete ba participate nikena mantu ya onde twaka joni ya karika last year yatikeje okarika igita riri itumeathai antu baingi bena mental challenges nyingi muno na bate umenya wa kumbo karikika ani tugubera mantu ya finance oyo tegera kiri tax mantu ya kinya majani yategerero ja the part of kimera keke da South Imenti kawa kwena tax yetu koni ciongeretwe itukuria ambunge betu ibeje na mantu ya kiri public antu bathurie beje babadhikirie nikena bageto kurukia bethe bakurukitie mantu ya umetekere wananchi na jaraja ya badhikirie ya sasa na ya tuteria mwananchi nikena bomba kujalita na ya sasa bombo jekira nikena bodha bakita banjitire ikena ya ikitheke macha na budget Kenya na sire gutuma kinya ananchi bakarabwega na tukiuga ate South Imenti yake njeno across the country nikira tutikomba kuona mantu ya karikira last year itukumenya aciari bara baingi ana baba skuru na budget itia economy yoma kinya ana aciari baba batuma kiana ba skuru na itumenya kinya kere element challenge ingi kire aciari na ana itukuona kinya mantu ja maingi ya karikite kinya mantu jo limi bwetu itukuromba kinya baetegera mantu ja taxi bakongera ibebere cio limi nikenda kinya alimi bomba oli mabwega bakimenya thoko isasawa na bakona mbesirika bateria
Hingi na juni gotweka karina tori bangitana kamwerine mutuati Gembe North bachumirite na kumeneria bobo nene mubunge wao Julius Taitomo nonto bakurega kubekira stima kiritura riu areba kiaria borgete na bekirite wirane obogotigira kubakinyiria stima indi gutibumbite kwithirwa gikinyaniria murithi wa banga turinge nacio. Akari na turi baku makenisa ni ndena ya mutuati ni baumirite na guteta bakiugaga bo batona stima ku megitare tene beta guciona ria baumirite mutuati gura mesimu tu metu na rakite kan petu kwa dina muno to na stima bwana ne stima kono bwana ni dina stima shekura kinyangitana ukinyangitana kinyana beto bongo bero bagadoma na muta itado batado manasio utie nyana bongo batona bako beko dhoma na bengitana na kuno tire njie sio yo ngwari ya dina kuma kuno beta kushanje dimusi mutuati to la kali bangitana na kinisa mwankamu tamudangane kuno tu area mwe batu tuba area mwe tuende ne ri yusi ni bura tu kire stima tukura dina muno myaka minje muno bwana na muno ne twatro merete batwile stima tutona woku mu brother wa na batu tuliantaba tulikinya kituo kya kulingira kura tulikinya masukuru tulikinya kila kitu lakini stima itata itakinya tuya kwenda kwa stima nanga tuite kama ndo ndi aletie ko kwa stima kuma turathura muturia kalweo malebe maura choka ya thatu ko tutona stima kinisa na kinisa kina tuwe kanje sio kina miaka 22 tafadhali akira moni tobinge na lenka ntoba power acha batelenkwa mpia tumara power yeke yangurato muthurire akore mundoe akore moni kinyama chukuru ni chioro arokere nende batu ntoba bakinisa na kamweline na ngitana na mbere ata no tafadhali mbere ata njwana no ntuko musio njwana nekere stima no stima kechionka tuekinya tu mwakure yinge no ntuto mwere kura na wendo sana akienda bobo yana tukere stima kinisa kwa njesio sie yekwo no ntwa kole mwe barabara eye njesio thio lonka le ngombe data ontwe goro ngombe ni ate na ngombe ni ate chionze ka njesio la thio lonka kumanga kamweline ye na mete njera ache barabara kuna mkudwa mawe na barabara ni muturia MP no bwethete 1969 mwaka 1988 thura maore murithi wa banki ripotera Mero TV kuma ya mirigoni ya Igembe mawa kongera kuni gutwika ngavana wa Mero Mutuma Ntwethingia muthenya jue goro na ruguriria wa kibwa kirasi kia ECDE akiretora ria Ntirimeti kisima wadie kisima ishigo mbunge kia Bori aria akiaria ugite otongeria bwawe ni buboretete kana bukinyitie wa kibwa kirasi kiu kiretora riu akiuga kireba ubangi bethirito bari wathanine tangavana gutiwe warikana etora riu akiaria no ritia karikana na rombeti akariba etora riu kuigwa bakemwa kura kana kumuthura ni kenda geta na mbere na gukinyiria mirandi ya witi na mbere ndene ya matora jau nikagitanguruki MCA wa Kisima Ward Patrick Mutuma achokeretie ngavana wa Mero Mutuma Ntwethingia nkatho no ntuba kwa akariba Kisima akiuga ni ngwataniro mpega itumite witi na mbere bobu mbakwithira bukioneka mwende ola iboni no gutwira. Gavana wa Mero Mutuma Ntwethingia akiaria cukuru ya Murangi ne Kisima Bori na wite gavana barabange bakulukite bathatu tewa walika na cukuru eno meakira kinya kirasi kemo kia ECDE onto kwa thirikari yewere rwirona rwatiela na kwagirithia kithomo kaunti-ini ya Mero nayo miarie wa timbaru ni munini wa gavana Linda Kiome. Gavana mbere ataka kirasi na athiretie miaka 5 Gavana baire ataka kirasi na athiretie miaka 5 ofisini obathatu ibo murikana eta wada uteke lasi yaka na miaka 2 na nusu Mutuma na mwaka yumwe no rikana twana twetu atoita mabatine atoreta kirasi keshima kenankanya kegekera nankero kebekere motisha ya kuthoma. County government ya Meru twina manto ya manene tukubwithia kire department ya education kweya na arua
nĩ kũmanisha thirikari yetu ya county nĩ kũ support agenda ya kithomo njĩra ibũthithĩrĩtwe chĩsasawa bũthithĩrĩtwe iras kĩachake kinya narato mũtonyi ndene wa DH Kisima gavana umakuruga kirasi kingi cha giki kenda bana twetu kwa Kisima ward amwe na county yonde kwamba ikwethira bena antu waega kuthomera monkatha ici gavana nombete gwaka irasi kimwe irasi 73 pia twana twa ECD akethire kaeria ngugire yatigirerwo ithirikari renge amwe na ngugire itete yonthe akiaria MCA wa Kisima Patrick Mutumana achokete nkatho cia mwanya kiri gavana no ntubokulikana kariba Kisima na mirandi ya witi na mbere akiwango atanirwe mbea ya gavana na MCA zineyo atumite kinya barabara ile mature ne ibwethwa gavana mbuge miaka ile na ara nuje batu twetere ndoene twe sometimes maendeleo jaura but kuma gutonya wa gavana antu antimeti kwende bo jone bo jonete especially antu murangi ni bonete mende wa bo jonete ibo jonete kiambera mbuge kirasi giki kiare thirikari re thirire ndikana kero bairo ikoro bathiro ngo bathiro ngwa akoro bambire kuringa siasa bakiuga Mutumana arire kirasi kiano tuko kiareo batinga no kuja ndethira kura manto murangine anda kwera uno ndaringero kura no monga to kirasi no mpambecha na to contractor na to kirasi kiroka giteo koni mempenda kwa limato yako thithia ate acha kuone kata sawa kirasi kike na kirasi kikega so gavana itoke kirasi ibwega ukuja kudhibitisha au mbecha ichi aitere ngore thithia kuthithia ate kubatera tata sawa barabara chietu zithitoka thithitwe gavana turugurite barabara ile itenjwa inye gitara mau itenjwa barabara ichiterite chonde aja ojo barabara ichithithitwe inya tukwetore jereria thaigereria na kana boko njere waku ni thithitwe ai winge ithithitwe gitareko ale gavana barabara kuma thirikari cia kuma 2013 barabara itageta kuthithwa batinde Mutuma twina Mutuma ndo mwera manto antirimeti ndamwera ndaringero kure nyinge atwere mbecha na barabara cia thithia atia na bando kiripotera Mero TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni ukebia mitambo nonto kire gichunche gietu kia mbere nkithura ngichokeria na kumurika mangatheti tukimenya njira jetete na mbere na kuthithika nthiguru ya Kenya na njira jarere na njira jario ritoni Kathure wa Mburugo.